Breaking news. Dominic Ongwen tie makikero ivuch bimwaga ye Pierre Rio Wia Beach. Kidong bene court man me ICC gutiro mio chilling maromo billion aye mia Rio ke Pierre Rio Wia dek achulu jo duchu maguwar ki man makiluone LRA insurgency en matine mono lo ngemba tima binero ko ken mono ke wot kere ye man tammi be tv ka pi subscribing all to where no jim dichu marwata kin mameta kere ko mono lo matima binero ko me lo kono timo kati i lo ngema page tuan man i BBC ka ki New Vision ma we ku kato kere kama leng ICC la wo gen ku beru tie ki ka choke ma en matine gen beru ki mok da meneno ngo ki kume ma Dominic Ongwen otimo kidong bene mok manoge mi appeal pi Dominic Ongwen tie ma kati wako kama leng dong lok mok kati ki the heck ma ena ye kama Dominic Ongwen ono eno beru tie iye ni tie kama leng ma in ni kume bene mi neno ko umiri kakane watika neno katika wajani ICC ki kume gen go miyo chilling maromo 52 million euros mono iki laka chilling mi Uganda no tie billion ye liba Rio ke Pia Rio we dek onyo billion ye mia Rio ke Pia Rio we Rio mono ke lao e chilling me Uganda ma chilling momior ke mi bot jo mago war ke lwen pa LRA pa ko dichu magen go war ke yo mior ke mi ni ge wek ken go nong chilling ma romo chilling makir ene wek no okongi me compensating kidong yopo jime dichu manote katime jimote me komkoge kon lok ene ukati ni anodwe Pia Rio bor mandong ben loke tumo karma Dominic Ongwen kichwalo inyim kod en kono tie makibitweyo i kabedo man makiluoni Norway kama no en bebedo tie kidong bene karma en obiene kod bene en obiene virtual nyo bedo ki i computer ma mege waki Norway kache en obedo ka winyu ngolo kop ma obedo tie i kome dong wan machala chuli watama ni ngo waneno ni ngo i kom lok man matiyo kama leng eni now chilling makimiyo eni kono ke wanyani chilling makimiyo eni kimiyo chilling eni me konyo me duoko Jimmy Dujumano luenyo kele le me chuli dano makiwego bino chilling eni ti dano maromo alibe beach mama gluoni 50,000 people mono jo mago woro ki ite lweny pa LRA manogo bere affected mano oluto lweny enuguru kumpoge ke min gi man makiluoni compensation now compensation en go tie ki lore ye ke wajani chilling en pereo cash chilling en ober chilling mano minyer konda kira raya kon keyboard jo magitwar mino kon me chulo en kin machalo kir ke bedi kor wajani chilling en ke be mio ato chilling en pe makome chilling en ko minyer be chilling mano ke yaga kon nyo kon ki yen kon kama ke romo ne ki yen kon para cha ki chat ki ra chen en ki kien down work no chilling any down nong me compensating joma no guwar ki lweny enim in machalo dano mano ineno lok in itamo ni ngoye kong dong lok itini ngo amir ke nge imin watami ulo to comment ka kenyo ka che foot be subscribing itami be tv chare subscribing ubeno yor wek no inge kit mano jimen en tika wat kere ye kore now do muni ngwen kimi yere mwaga maro pieri o big ma en be berutie I kod be berutie I no way ka chamo fu eni kit machalo yin machala churi ineno ni ngo mina tami ye I comment ma miki kenyo kidong bene gen matie ena ye chilling en makewa ene ke be miyo ni maroma ye billion ye mia rio no aliba ya rio ke piari wedek billion ye aliba rio ke piari wedek mono chilling mom yor ke mi keyboard dan maroma aliba ye piar beach mago wor kite bal kite lweny pa LRA ine tam ni ngoy kom chilling ene omiyor ke mi ki jo menge jomene mamir gen gunong kom chene ne kom ka chene ken machalo lweny ene obedo kien maraje to ma okelo ji matuong to ale lo me chure da wero Dominic Ongwen ke kome tieni en gitu en pick cases maduong ma wan ong'eyo lok me rep ti ye kenyu kono bed moke maklo tieno machon nek vormon timo jimi duj ma par jimi ne kote mere duong cases chok piera ye bichel wi ang'wen so duong ma be patwa kwane wen kanye chane now en kino en ni otimo bal ma ke kome ma en obedo tie ichamba man makilwoni chamba 16 chamba 16 ma ena ye obedo ki
lok ikome crime maromo ye piera bichel wi achel actually man en otimo ikom dano kidong ilweny ma obedo tie i LRA kikome ma en waneno kikenyo en ye madong kot eni omiyo yere puch me mwaka piera wi abich. Now in taminung tini ngao twej ma kitweyo kede Dominic Ongwen in tamo ni mono okelo kid loka ngon bene tie rache tie kidong in ne tamo ni ngao mir gamento tim gena ngao pingo ki miyo food maromo ye pier mwaka maromo ye pier wi abich pe Dominic Ongwen. Now matini anamiro lokong ikom lok man me compensation matie makibe miyo ni chilling eni kibiwa eni ikom la ngara chil obino chilling maromo million ya dek point angwen mono ikom dano duchu ene kake riebo dano ali pier bich ene ngara chiel miro nung chilling maromo million ya dek point angwen mono chilling maka ini dwaka e wil me Uganda no kien ma miro ngara chiel mo wot kite peko pa Dominic Ongwen nyo okar kite luwany pa LRA o miro nung chidong chene eni mor watamani wan wengo bino lok me politics corruption wano nge Uganda maber twal chilling eni mor bi bot dane teki de yat kikume ngamo miera chulo tim wek chilling en make wane ke be miyo kir ke bedi waje chene ne pe ko me cash eto ngiyo i lobo ma wako go rai chene en wen ka gen rai chene en wen kor go be no chilling make romo konyo kere dano mano gen wor ki te chan man be bela wano ngi jo make ngono dog duata wano ngi jo mano atian go ngone lwen en duata jo make make ne go weri gi bena duata in latina chulo mo ke ken kamo ke ken ma ti inge atini kir ke ngo wang ma lwenye eni oluto guru gang mamegi so ka dano ke wayne dano marom aliba ye PR bich ke kana ma ke be mine gi chilling man magar million dek point angwen mone ko ngara chile ine dano ne ngo itamo ne miro jomene ma miro geno no chilling ene itami kono inano ne ning mina tami kenyo itami be TV tami ma in me mina wana bi konyo wata twal meneno kin machalo no watwaro kere neno ngo ke kuma mamir ga menta team chilling in pe wo chilling in uta ma wo chen en kir ki kuma oluto down do you know wek no uchok twin down do you wek no jo tuchu ma ben regitie area ma ke ken no in kone tie ya tiak kone tie ya moro kone tie ya in moya kamo ke ken man in tie guru district kenyo mir no i oluto joma ubedo i peko me lweny ene oluto dana di mo oluto miro gunong pendong kake wai chilling make mi luak billion ye ene chilling mo ma diet mo ma miro kirke ngo down do you know iner ma mega chika che in non lo nge ma tie ka che in tie kenyo miro nena ye ke nen kit ma chalo no yo ma ko ke wai ke bi yenyo ke jo ma no ko kar ke peko ene ke kana yo na ye ma link to twal ma gen ko wajo twala pe erga wai jo magu kar ke lweny ene weng ma jo ma di vulnerable mono jo ma dong kiti peko ma dirda ena ko bi no konye ene pa in dar ma no committee ma yor bat jena ene mi ko ngi man ma kilwone fundraising ati fundraising ki no jena ene chiti on chen ne be poke maromo kin ma chalo dano mer kere mono yelo nge ma dit ma wati kere mi na tami wa ko ngi kin ma chalo no jimi no be wor ke pen per tek twal ni wa ngi tami ikom fwe Dominic Ongwen pe ma haye piari wa bit dong bena chilling make miyo en ma per tek twale me oluto no chen ma miyo ke kon kere dan manotie ya dan manoti ilo ma chuli kache ine wor ke telwan man miyo no oluto nong chilling makere ene chi intermiti nga ye chilling ene ki pokono ning dak chen ene miyo ma nong ning wa oluto dan duchu kachere chel obet ki kero men nong million ya dek ko na ngwen mono ke pokodo e ku dana chel e kom dano mango yen ku wajo en ni dan mo miyo no geno nong chen jo mano ku wor ki te paro mano timato ma ber katime man makilwoni ya ilo ma chuli pera tek de in ku mi mier nge dak bene I chok chuin dan wak jimi mo kene ma ber katime I area ma migi bene no one du chu akelo buri ko manta mi be TV ka chape subscribing mono ilo nge ma nyen ma wati kere pe nyen matin in ma food pe ya subscribing to get notification bell kenya bene wak to kallo nge ma ken ma nyen breaking news moti wano kelo buri kore ila ba chuli da leb mano ini winyen yang kore chi chilling en do ke kelo balutua waneno ni watiyo kere mabe waneno ni chilling ene pe watinyo kama ke kenda chena ene okony in ngara chil mano itie ya itie lo bachule kenyo wek no beda ko weko cheno lalo matches cheni foot pia oluto kikilo kama link wa pe kome ata wangeni ya the heck
tie ya kabedo ang kod madit twal ICC kulo ka go wajo lok no loke wang ma ochope wan lo tela do mirwa yebu wang ma waneno ni konye en o podan ka chel in ngara chel bira ngene olo to konyo o bodi wek no jimi matime duchu kore no watia o weng we waneno ni wo olo to konyo wan duchu kore ya mono ilo nge matie penir matie ni kar dichu bet ki ka chel kwedwa subscribing we no lok mapol makati ki itami be TV manan Mr. Laughter ya biro tikedwu kore fo min lokedwu da fo ne wun kar dichu no tikwedwa da kwa mete wono ginano tami be TV wek no wamete wono nyim wek no waneno kidmano jimo keneti matime ker mabe bana pe kwa waka chel focho twal botu mulba mete gum kache mete ki nano tami be TV focho ke kan ni kumu be twal